hivi mwadinaba sale perandani agogo maya udia ifedante de tipo yuke musojante de kopya bora hivi anza kamera na mama baba chali chaja ana udia bora yuke mo power sikinaone hapo ndio ngadifoja hata bumuka sana kwa nini magari hata nduka sana kwa nini kama yuke myoka sinadani mai ya ifedante de tipo ninafomeza kama kina basa mwa ikutala mule aleperaoka ya bali kimesemawa ifedi magodwela kwa mbili ndikaliwe ena nabola kumamwe sana mo akutazili bana ndiuke ai musalibane ndife mwalina kubasani mwaleperaoka musalibane ndife ndikulibane ndiantu mabase mwateza ukawi mabase fedreza kunokala jakuja komaso ali nyamata na mato jani sino Kagazile peda ndi azile bana ndife ndibani da sokabambe ndibani ndi kweli ndibani hau kifuka mendo pasani panda wali bamani bana nani ndani mamuda ndiyangu mane majani Raudi Anali budget director Zaka zoya pilira zimena professor bigwa pale kana kila mchino bwino Jakuja kimapeseka bila kudali project ya iladi imende ndali kurumpi idali kusalima idali kudeza idali kuplanta ya idali kuzomba idali kuchukua nsanje aineja na vile imende mabanga miseu imapeleka fertilizer kwa limi Osati fertilizer mina upeleka wanifi komadi mugongole na ngapati simukolola mukangongola fertilizer wanifi ya mukapeleka ja mukatenga makaa maiti kupita nao kukula fertilizer akuti fertilizer mulipe akwenda sali kupita kwa DC kwa DC mwabwela kupita kwa DC mwabwela ukali wa fertilizer wakadani ndeba jaena madai dalisoka baba sanga bwela kunjiji kifuasi wako kuno munini mwana wanu asobwele mkoro mwabena mwana kumtuma kutika pika sima kumajera mamoto amena mbeleka mosandi amena ni mtu sabona kimana muda ndio kawi ni mtu amena jera pamoja mwana kuta kubasira na ugawileni bale kuta bale nitakuleta asokola kunako kujiji fela yango kuno kama kuna mizani ya sokola mana kuna yai ife kuna kuleta banga jitukuko ifasi di bomba ni fan hosu sasa madero ife surubanga jitukuko ni fan hosu sa bomba ndangu mwela ife mukadipa saba ngadi zituzizaenda lero bangadi da kupasani bomba zituzikwenda misewiriko kukunjiji kuno amajesa zikola salama lao kuno amaziwa kulima tukunyalira na liminose mwatukula njiji mwamanga nyumba za wino mwamanga mashola wino ifanya uli timaepekeza kulichaka kino mumanga kukosa zimene mwamangaji lelo mapedo anje chimanga njiji kulibe tukulekela kuliko jantu kakala kukulanja kapira kakula chimanga lelo chimanga kuno kulibe munanina kuli mwana ingwanga pasiteza mwana amacha lelo mwana wachera mwanga mwana mwachera basi Mambo visa,
Eleza sige tengoli tese upawi kwa maswali Nyamata ni bado nchido kwa maiso njala ife malaini wamene mutenga president Central John Chisi Kasumbu inabila ukasungu atuhamwano kwa mbili atuhaye msipi molomo toko za kamusu malaya mzima jausa mtendele misa ya kumeneko yose ni misingi ya papa ngalimene hili kuna uchinji kuno kulibe kina chini chose mwila kulibe kina chini chose ya kutango kaya kakali mkubasi kuto lake ndimene ndela pepe kunena kuti inuye ezala sabase ezala foro kumadabase 2 chapter 7 verse yake ya 12 wanajani kwanga mukagoja babaka wa Mungu kuti munachi mwila yutie mukamanya muka kumadina mukalabe kifamu wata ukumvelani famasa ya makala venye tamu zote ife ayuta mtizatenga muni kwa aso korela ise wabila utaliti kutakatuliza kwa mabayi kwa kamu ama mbabeheralaba malabadi asokoleli mutuma muswa kutakena matuwa mafuto antu ama yankula sauzo kuti wantadadi anapita kusukulu kukakuzala kuti ziko lingaliku kule bwanji wadi nyala imene antuta kuhila nayo jajosa bwanji umuntu wajenda mile osati kumaya yankula zokuti zinakuti anadabida kusukulu mukabida kusukulu mukaja joko inuyo mumaja inuyo blackboard mwaka dikabida kusukulu kufuna dijine translate kuti kasukulu za skala mamina sio zoeni amena jina translate za sukulu kizro wa muda katutu waka inudi asokoleli ingo nose sokoleli wanu amene wa 16 September ati Nyamata wose amene mufuna mabusiness ulembe doanchito amai wose ametufuna kutipala banga mabusiness Nyamata wose ndabambo umpau ute lelo zibambo kumele propa wakomo uso kutawa zorengeza rengeza kwani kwa malizira pepe na president okutokozani mumaduza kuti palisalu zimene mufuna kuti zambide kugawidwa ni matishedi mafuna ndipepe kuti mukamaga matishedi ndi salu zimene zobwana apase na director amai abalijoni ya matishedi ndipo kosuwese ili yose mwonesese kuti pakale salu atisi gaba na muri hapa makosuwese gaba na muri hapa salu tukubwana ipide kosuwese ili yose mai wina liyese Nyamata zibambo apare matishedi baeli apari kose babile salu Kwa mkwambi yose